Primijetio sam definitivno da se vidi ogromna razlika u samom razvoju pšenice. Pšenica koja je tretirana sa sistivom definitivno ima puno jači korijen, puno deblju stabljiku i nešto je višlja čak za neki 4 do 5 cm. Razvoja bolesti definitivno se još uvijek ne vidi na njoj, dok recimo na istoj toj pšenici koja nije tretirana već se vide znakovi bolesti. Od sistive sam ponajviše očekivao izbjegavanje prve zaštite. Sistiva za sad pokazuje da definitivno prva zaštita fungicidima se može slobodno izostaviti, jer znakova bolesti nema. BASF. We create chemistry.